Agashami k'umuryango w'abibumbye kita ku buzima OMS kavuga ko muri Afrika ibihugu 47 binyamuryango byako muri rusange byitabiriye gahunda yo kurandura burundu malaria. Gahunda yiswe An Africa Region Free of Malaria, Afrika izira malaria. Impuguke za OMS zisobanura ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 abantu malaria yicaga bagabanutseho 66% babarirwa muri miliyoni 6,200,000 ariko biganjemo abana. Nubwo OMS bishingiraho ikemeza ko malaria itakiri ikibazo cyane ku buzima bw'abatuye Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, mu Rwanda ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC gihamya ko malaria ikiri ikibazo ku banyarwanda kubera imibare y'abayivuza nabo ihitana ikomeje kuzamuka kuva mu mwaka wa 2010 ubwo u Rwanda rwafatwaga nk'igihugu cyari hafi guca burundu indwara ya malaria. Ikigo RBC gisobanura ko kuri ubu buri kwezi nibura abagera ku 540 bashobora kwivuza malaria, muri aba igahitana abagera ku 100 bitandukanye na mbere y'umwaka wa 2010. Nko mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka twabonye imibare y'abageze ku 540 bagiye kwivuza, baba abavurirwa kwa muganga cyangwa se ku rwego rw'abajyanama b'ubuzima baje bafite malaria mu kwezi kwa mbere. Konye ko mu kwa gatanu byongeye birazamuka bigera ku 500 hafi na 20, mu gihe mu kwezi wenda kwa kane ndetse no kwa gatatu byari 350 by'abaje barwaye malaria. Urumva ko iyo mena kubwiraga ni kwigenda ihinduka. Ubu imibare dufite yavuba y'ukwezi kwa karindwi yerekana ko abaje bafite malaria mu gihugu bageze ku 200. Tubona rero ko mu mibare dufite y'abicwa na malaria nayo igenda ihindagurika bitewe bya bintu nakubwiye. Dufasha nko mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ari abantu bagera ku 100 bapfuye kubera malaria, ubwo ni mu gihugu hose, ariko imibare igenda igabanuka uko nakubwiraga, ku buryo imibare dufite yo mu kwezi kwa karindwi tubona ko abantu bagera ku 60 bapfuye bazira malaria mu gihugu cyacu. Uturere twa Nyagatare, Gatsibo, Kayonza, Kirehe na Ngoma mu ntara y'Uburasirazuba n'utwa Gisagara na Huye mu majyepfo dushirwa ku isonga mu kwibasirwa na malaria. Ni mu gihe ikigo RBC gihamya ko kuva mu mwaka wa 2000 hakozwe ibishoboka mu kwihashya. Ibitaro, ibigo nderabuzima n'amavuriro byongererwa ubushobozi, bihabwa ibikoresho n'abaganga basuzuma malaria bya gihanga. Kuri ibi hiyongeraho ubuvuzi bwegerejwe abaturage kugera ku rwego rw'umudugudu binyuze mu bajyanama b'ubuzima batanga imiti ya malaria ku mafaranga 200 ku muturage ukoresha ubwisungane mu kwivuza n'amafaranga 500 kutabukoresha. Imiti ngo yagabanuriwe igiciro cyageraga ku 5,000. Ibi byose ngo bijyana no gutanga inzitiramibu nibura inshuro imwe buri myaka 2 kandi ku Ese kuki malaria ikomeza kuba ikibazo ku banyarwanda? Ku buryo tubona ko malaria yagiye yongera mu gihugu muri iyi myaka ishize ku mpamvu zitandukanye, harimo cyane cyane imihindagurikire y'ikirere, aho tubona ko uko ubushyuhe bigenda bwiyongera, navuze ko ubushyuhe bugira bufitanye isano no kororoka kw'imibu. Uko rero ubushyuhe bwagiye bwiyongera muri rusange mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo ku isi, bituma imibu iba myinshi kurushaho. Izindi mpamvu tutabura kuvugaho ni bijyanye cyane cyane n'imiterere y'imibu. Uko haterwa imiti yica imibu, uko hakoreshwa inzitiramibu ziteye umuti, niko ya mibu igenda ihura na wa muti ukoreshwa, igihe kikagera rero imibu ikamenyera wa muti, iyo bita ko habaye nka resistance, bigatuma ushobora no gutera umuti mu nzu ugasanga imibu yagarutse kuko wa muti utagifite ubushobozi, kuko umubu amaze kumenyera wa muti ugeze aho ugasanga nta kintu kiwukoraho. Ibyo byagiye biba nabwo rero atari mu Rwanda ahubwo muri rusange, ku buryo tubona ko imibu igenda ihindura imiterere yayo, bigatuma bisaba ko hakorwa indi miti mishyashya, akenshi rero usanga ihenze, ugasanga bigoranye kuba wayibonera abantu bose kugira ngo ubaterere uwo muti, kuko uko igiciro kigenda kizamuka niko ubushobozi bw'igihugu bugenda bugabanuka kuba bwagura umuti uterwa ahantu hose mu gihugu. OMS yemeza ko mu mwaka wa 2015 nibura 2/3 by'ingo muri Afrika zararaga mu nzitiramibu iteye umuti, bitandukanye n'ikigero cya 2% zariho mu mwaka wa 2000. Gusa OMS ivuga ko ibi bitabuza malaria kubangamira bikomeye ubuzima n'iterambere bya Afrika, agace kiharira malaria ku kigero cya 89% byiboneka ku isi hose.
Mu Rwanda ikigo RBC kivuga ko muri uyu mwaka hamaze gutangwa inzitiramibu zikabakaba miliyoni 1,200,000 ngo hanatumijwe izindi zigera kuri miliyoni 6 zizatangwa mu kwezi gutaha kwa 9 zigahabwa abasigaye bose kuko bakiryama mu nzitiramibu zitagifite ubuziranenge bamaranye igihe kirenga imyaka 2.